Good morning sa tanang mga followers. Ay napod ko karon mga dol. Pinugganay na po ni sa pagtahi og nipa. Ganay himo man tog sibit pero karon tahi na pod. Yan trabaho karon mga dol. Lagi ni order ng nipa. Ay atop mas ng kamalig. Pugngan gini mga dol ni balik-balik. Hindi yung pugngan mo liskuhag man eh. Ya. Sahion. Sahion tarong. Hindi kurang-kurang mag-type kay ano nipa. Nanti. Ano mag-nipa oh. Na sopog tapos sosok na pod. Dira sosok. Dira sosok dira. Baik. Untuk bira atau satu bira. Sampai sama fokus nih oranan. Kaya makamao ni dyan mapawad sa dol. Dali ko mapawad. Pabuhay man uwan.
Minus ako nga, minus ako nga. Walang pa. Lang. Yung po nito, talinsan. Talinsan. Katay ko italidos. Ada rin.